ukavuga yuko wagiranye amasezerano n'umuhesha w'inkiko witwa Twizere Jackson ukamuha kurangiza urubanza ntarurangize, wanatubwiye ko hari n'undi muturage witwa Kayiranga David yahemukiye ntamurangiriza urubanza. Wowe uyu munsi wa none ikibazo cyawe na Jackson na Gatabazi gihagaze gute? Uwo Maître Jackson namwishyuye 400 kugira ngo aze kurangiza urubanza nk'uko urukiko rwari rwategetse ko imbago zari zatewe Kagwera akazirandura ko zigomba kongera gusubizwamo. Uwo Twizere Jackson aho kugira ngo se azisubizemo ko yari yaziranduye, ahubwo agendera ku mabwiriza uwo Kagwera Philomena yamaga we n'umugabo we Gatabazi, atera imbago akurikije amabwiriza bamuhaye. None uko kibigaragaza nuko yazongeye kuzo Kagwera yari yitereye nkuko amafoto abigaragaza ari muri iyi nyandiko yakozwe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga utari Jackson. Komeza utwereke impapuro zose. Urabona ko yaraje yongeramo izo mbago azongera kuzisanzwe, ubundi arigendera, ariko nkaba ikirego nagishyikirije urukiko rwisumbuye rwa Muhanga. Tuzaburana urwo rubanza ku itariki 6 z'ukwa gatanu 2025. Hari andi makuru avuga ko hari umuyobozi wo mu kagari nawe waje agakora ibinyuranye n'amategeko. Watubwira amazina ye ukatubwira n'igihe yabikoreye? Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatanu 2009 nibwo uyu witwa Twahirwa Diogene yanyandikiye ibaruwa avuga ko abisabwe n'akagari ka Gihara, kandi ubwo turi mu kagari ka Kagina. Inyandiko yivuga ngo abisabwe n'akagari ka Gihara ko azaza kuduterera imbago mu isambu iri mu mudugudu wa Kigusa mu kagari ka Kagina. Anyandikira ibaruwa, hariyo yanyandikiye, noneho hariyo namushubije ko bitari mu bubasha bwe. Mubwira ko bitari mu bubasha bwe, ko ataza kurangiza urubanza kandi atabifitiye ububasha. Hari executive w'akagari yitwaga Marie Rosa Mafubu. Nanditse ibaruwa menyesha n'urwego rw'umurenge kwibyo umuhuzabikorwa coordinateri bitari mu bubasha bwe kuza kurangiza urubanza. Ibaruwa nayibashyikirije mbere yuko avuga ngo aje kururangiza. Ibaruwa nayimushyikirije ku itariki ya 6 z'ukwa 4 nanone 2010. Ibaruwa namwandikiye musubiza ko yanyandikiye avuga ko yabisabwe n'akagari ka Gihara, mubwira ko bitari mu bubasha bwe kuko akagari ntabwo gakorera mu kandi. Iyi baruwa baranyandikiye bansinyira purese musiyo. Noneho uyu rero yaraje avuga ko arurangije, dore inyandiko mvugo yakoze, hariho n'abatangabuhamya. Birangira Gatabazi yongeye akora indi nyandiko. Gatabazi n'umugore we Kagwera Philomena bakora inyandiko bajyanye kwa noteri bavuga ko hari inama y'umuryango yabaye yafatiwemo ibyemezo, bavuga ko nayigizemo n'ijambo. Iki cyemezo bagishyikirije urukiko. Hari abavuga yuko Gatabazi mwaba mupfa ibyo kw'abana bo kwa Mukeba. Wowe ufite ibimenyetso bigaragara ko Gatabazi koko yakoze jenoside? Urakoze. Ni ukuvuga ngo abavuga ngo twadupfa ibya abana bo kwa Mukeba duhurira kuri papa, ntabwo ari byo, kuko ugiye mfite ibimenyetso bigaragaza ko Gatabazi yakoze jenoside, cyane cyane nk'agapapuro ibaruwa yandikiye umugore we yo kuri 14 z'ukwa 11 2003
amubwira ko agomba kumenya abagororwa bazamushinja bari mu ngando cyahoze ari komine Ntongwe aho bita Nyamukumba. Ibaruwa yanditse kuri 14 z'ukwa 11/2003. Nyuma yaho yongera yohereza indi kuri yohereje indi kuri 25 z'ukwa 4/2003. Hariyo kuri 25 z'ukwa 4/2003, hari iyo kuri 28 nayo yanditse yo kuri 28 z'ukwa 10/2003. Izo zose ndazigaragaza kuko ni inyandiko ya Gatabazi ubwewe yakoresheje yohereza umugore kugira ngo yice iperereza ryamukorwagaho. Kuri 28 z'ukwa 3 hari indi yanditse 2003. Izi zose ziri ku rupapuro rumwe. Nimugenzura murareba neza iyi yo kuri 25 z'ukwa 4/2003, aho ubushinjacyaha bwamuporopoje mu rubanza, bamuporopoje gupfa, bamusabiye igihano cy'urupfu, ariko ataha ari umwere kuri 25 z'ukwa 4/2003. Ataha ari umwere. Yatashye ari umwere gute kandi bigaragara ko ari yishe iperereza? Abatangabuhamya barahari. Uwitwa Gisenyi yatoteje agakubita hafi kumwica, nawe yabisobanura. Abantu bose bazibye abageraho akavuga ko aho nzamurega hose ngo mbamushakira inshuti. Nguko uko bihagaze. Nanditse rero amabaruwa menshi nishinganisha, aho maze kumenyera ko nanjye ampiga bukware. Buri baruwa nandikiye Minisitiri w'Intebe menyesha inzego zose nishinganisha. Iyi nayo niyo ku itariki ya 4 z'ukwa 12/2013. Hari indi nanone ibaruwa nanditse saba ko narindirwa umutekano. Iyo nayo nagaragajemo icyo gitero cy'abantu yavanye muri Taba, mu cyahoze ari komine Taba, umurenge wa Ngamba. Iyi nayo nayishyikirije icyicaro gikuru cya RIB ku itariki 10 z'ukwa 2/2025. Hari n'indi nanditse ku itariki 14 z'ukwa 2/2025. Yego, ubwo uko ikibazo rero giteye, mu gihe natangaga amakuru kuri Gatabazi, ubwo nibwo amakimbirane yabaye hatari, ku buryo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4/2012 uyu mugore we yitwa Kagwire Philomena yaraje atema urugo rwanjye aho ku isambu kwa data. Dore raporo yakozwe mu mudugudu. Yazanye abantu baturutse mu murenge wa Ngamba, mu cyahoze ari komine Taba, baraza batema urugo. Iyo raporo irabigaragaza aho nabaga icyo gihe. Birakomeza ku buryo Gatabazi noneho yakoresheje umwana mbere se wabo
amuha amabwiriza y'uko aramutse aje kubera ayo makimbirane aje akantemagura akanyica ko ikibazo cyaba kirangiye. Yarabikoze. uwo mwana mbere Yesu wabo yitwa Sibomana Claude, araza arantera bucya haba Noheli. Raporo yarakozwe. Agarutse ku nshuro ya kabiri avuga ko azantemagura akangira akancamwo ibice 10. ubwo Sibomana Claude yarafashwe arafungwa birangira bamurekuye, kandi yaravuze ko byanze bikunze azanca mu bice 10. Raporo ngiyi nayo yitanze mu buyobozi, baje kumurekura, ariko nyuma yaho afungwa n'ikindi cyaha cy'ubujura. ubu nabwo arafunze. ariko gahenge mfite uko Gatabazi yamuguriye ngo azanyice. Ikindi ni uko yafashe umwana mbere se wabo w'umukobwa, aragenda amugurira abavoka, batanga ikirego mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga, avuga ko umugabane wabo ari jye nk'ufite kandi utunzwe na murumuna wa Kagwire Forumini, umugore wa Gatabazi, yawuhaye uwo murumuna we witwa Ndangiza Ivona. mu kuwumuha Ndangiza Ivona awiyandikishaho we n'umugabo we. umugabane w'abo bana arawubambura, ahubwo araza abagabanyiriza ku mugabane nahawe na data uri mu burage. uko urage bubigaragaza, aravuga ngo data yampaye hanini, ngo ntabwo abakobwa bahabwa umungoti umwe ari 5. noneho ngo jyewe nashamaje mpabwe ahagize imingoti 2, ngo bahabwe umungoti umwe ari abakobwa 5. ibyo ngibyo ikirego baragitanze mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga. urukiko rwanzura ko ikirego cyabo kitakiriwe. ikirego cy'uwo witwa Batamuriza Jamil, ngiki nacyo ku rukiko rwabyanzuye. birangira turi mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, akagari ka Kagina. tugiye kuganira n'umusaza Ntashamaje Bertin, aho avuga yuko yimwa uburenganzira agatotezwa mu mutungo yarazwe na se Ladislas Ntibabarira. aratangira twibwira. nitwa Ntashamaje Bertin, navukiye muri aka karere ka Kamonyi, mu murenge wa Runda, mu kagari ka Gihara, n'ubu akaba ariho ntuye. watangira ubwira abazakurikirana ikiganiro ibibazo byawe, aho byaturutse, intandaro yabyo. urakoze ku buryo rwose nishimiye kuganira nawe ku kibazo cyanjye hagati n'umuryango. tuvuka ku bagore 2. mama yapfuye asize abahungu 2 n'umukobwa 1. aba 2 baje gupfa, umwe yapfuye muri jenoside, undi apfa nyuma ya jenoside. abarye nsigarana nabo umugore wa 2 nawe wapfuye yasize abana, abakobwa 4 n'umuhungu 1. abo uko ari 5 bakaba basangiye nyina, tukaba duhora
kuri papa. Ubwo rero amakimbirane uko yatangijwe na Gatabazi Martin amaze gushaka umwe muri abo bashiki banjye dusangiye papa, ashaka kwigarura umutungo wa data wose, ku buryo umugore witwa Kagwire Philomena yihaye ububasha avuguruza uko uburage bwanditse bwakozwe n'umubyeyi wacu muri 1992, afata uko uburage bwari bwanditse we yikorera ubwe, agenda ahindura ibintu ku buryo budasubirwaho, ariko uburage bw'umwimerere buza kuboneka ari uko tugiye mu manza. Ibyo byose byatewe ayo makimbirane, yatewe n'uko navuze iby'umugabo we Gatabazi Martin ko ari umujenosideri, ko yakoresheje inama ahantu henshi muri Bukimba, Nyange, Kamuhoza, Kagina ndetse na Gihara, avuga ko abatutsi bagomba gushyirwa muri Nyabarongo. Byarakozwe koko, ariko bigeze hagati aza kuvuga ko ihumure ryabayeho, avuga ko abantu benshi bagomba kuza, ko ihumure ryabonetse nta muntu ugomba kongera kwicwa. Ubwo yari ari mu mudugudu wa Bukimba, haza abakobwa babiri bafite musaza witwa Kalisa Anastasi, bigaragaje bahita bicwa muri iyo nama, barabajyana baraba muri Nyabarongo. Umwe Kalisa Anastasi arahari, yatanze ikirego mu rukiko, biri muri dosiye iri i Muhanga, agaragaza ko abo bashiki be bishwe uko Gatabazi avuze ngo ihumure ryabonetse. Yasabye n'indishyi, niba iyo dosiye narayibonye, mbona yarasabyemo n'indishyi zirenga miliyoni 10, ariko